Pozdrav prijatelji i dobrodošli u moj kratki čas za fleksibilnost nogu, otvaranje kukova i špagu. Moje ime je Milica i drago mi da smo danas zajedno i da ćemo zajedno da radimo na fleksibilnosti nogu i kukova. Ukoliko ste spremni, možemo da počnemo. Ovo će biti jedan kratak čas. Počet ćemo iz poze, pas koji gleda na dole. Ispružimo kičmu. Istežemo noge. Nije bitno da li nam pete dodiruju pod. Bitno je da se istežemo i da polako zagrevamo noge i kukove. Zatim ćemo lagano da dignemo desnu nogu gore, koleno do nosića i idemo napred. Ovo je sada niski iskorak. Možete se koristiti sa 2 bloka, ukoliko ih imate kod kuće, ili se jednostavno možete nasloniti na neke 2 knjige sa tvrdim koricama, ili na čak 2 jastučića, ali ne morate, znači možete i ovako biti naslonjeni na pod. Blokovi su tu samo da nam olakšaju pozu, da lakše uđemo u pozu i da se ne povredimo. Zatim iz ove poze možemo da odemo u polušpagu, kukovima pozadi idemo i zatim se lagano malo spustimo ka dole. Zatim idemo ponovo u niski iskorak. Idemo nazad kukovima. Trudimo se da nam je kičma ravno. Idemo u niski iskorak ponovo. Ponovit ćemo ovo još jednom, kako bi dobro zagrali noge i kukove. Možete se u ovoj pozi osloniti i na ruke. Ukoliko vam je to previše, slobodno se vratite i oslonite na pod ili na blokove. Zatim ću pomeriti blokove, desna noga ide u desnu stranu i idemo sada u leteći gušter pozu. Lagano se njišemo. I zatim koleno, pa stopalo levo na pod. Možemo ostati u ovoj pozi ponosno, ramena pravo. Desna noga nam je ravno. Kukovi su nam također ravno. Idemo lagano, desna ruka iza. Uhvatimo levo stopalo ka nama, da istegnemo butinu. Rame je otvoreno desno. Lagano se vraćamo, dignemo levu nogu, opet smo u letećem gušteru i sada transformišemo svoju pozu u bočni iskorak.
Levo stopalo nam je na gore, prstići ka nebu. Kičma je ravno, pravo. Desnim laktom guramo desno koleno, otvaramo bokove. Možemo da se oslonimo rukama na pod i zatim idemo na drugu stranu. Vraćamo se i idemo u pozu pas koji gleda na dole. Istegnimo se. Osjetimo dodatni prostor koji smo kreirali u desnoj nozi, u bokovima. I sada ćemo to da ponovimo i na drugoj strani. Idemo lijeva noga visoko ka gore koliko god možemo. Zatim kod nosića i idemo ravno napred. Idemo u niski iskorak sa levom nogom. Osjetimo kako nam bokovi idu ka podu. Možemo uzeti blokove. Sigurnost je uvek na prvom mestu. I idemo u polušpagu. Bokovi polako iza. Stopalo ka gore. Zatim se vraćamo u niski iskorak. Idemo ponovo bokovi iza, kičma nam je ravno. Osjetimo prostor koji stvaramo i ponovit ćemo to još jednom. Sada ćemo odložiti yoga blokove. Idemo, leva noga malo na stranu, sa leve strane. Desno podižemo i polako idemo napred, nazad, stvaramo prostor, istežemo noge i sada smo u letećem gušteru. Desno koleno na pod, zatim i stopalo. Ostajemo neko vreme u ponosnom gušteru. Gravitacija radi svoje. Koleno nam je ravno. Bokovi su nam također ravno. Nismo okrenuti na jednu ili na drugu stranu. Ravno smo. Zatim idemo lagano. Uzimamo sada desnu nogu. Levo rame nam je otvoreno. Koliko god možemo ka sebi, nije bitno koliko možemo, bitno je da se ne povredimo. Polako vraćamo nogu, zatim i ruku.
dižemo i ponovo smo u letećem gušteru. Zatim sada transformišemo pozu u bočni iskorak. I idemo na drugu stranu. Možemo da se pridržavamo za pod, a i ne moramo. Kako god vama prija. I polako se vraćamo u pas koji gleda na dole. Pravimo jedan duboki udah i izdah na usta. Osjećamo olakšanje. Idemo na kolena, zatim desnu nogu ispred sebe, i polako ćemo da uđemo u pozu špage. Sigurnost nam je na prvom mjestu. Možete staviti yoga blokove ispod ili jastučiće. Ne treba odmah da odete u špagu ukoliko to ne možete. Možemo malo da idemo ka napred. I sada ćemo lagano da izađemo. Ja sam uradila jednu mačka krava, meni to prije, možete i vi ukoliko vama prija. Zatim ćemo staviti lijevu nogu ispred. I samo ćemo lagano da transformišemo pozu u našu špagu. Ja volim da eksperimentišem, malo da idem desno, lijevo, da vidim šta mi trenutno prija, što smo duže u ovim pozama. Lakše će nam biti sljedeći put ponovo da uđemo. Gradimo i stabilnost i snagu.
Budite u pozi koliko vam prija. Ja ću lagano da izađem. I sada ćemo da legnemo, da odmorimo. Možemo da navalimo koleno na koleno. Ruke da ispružimo, da se opustimo. Ponavljajte ovo svaki dan, ovu rutinu i doći ćete do svoje željene špage. Vremenom ćete stvoriti više prostora u nogama, u bokovima i imat ćete fleksibilnije noge i moći ćete lagano da uđete u špagu bez da osjećate bolove i bez da osjećate da radite nešto previše. Lagano ćemo da ustanemo. Nadam se da vam je prijao ovaj čas. Možete uvek ponavljati ovaj čas. Dosljednost je ključ za rezultate. Hvala vam puno što ste bili danas sa mnom i što ste vežbali sa mnom. Ukoliko vam se svidio video, pišite mi u komentarima, lajkujte, zapratite me. Vidimo se u narednom videu. Namaste.